inina. Pamatian naton ang mga pulungan kalipay, abaton naton ang kamingaw han mga pangandoy. Namnamon naton ang katamis sa naton puplongon, dinya 105.3 MSFM, siday ha mga huring na ropoy. Agada sugad nga tak na aton pamamatian, ang mga siday nga iyo hinimuan, siday nga iyo ginpadara, siday nga naggagahin hinggugma og paghingyap, siday nga ginhuhuring na ropoy, dinhihini nga bahinan aton programa, siday ha mga huring na ropoy. Nganya nga gabi aton babasahon ang mga hagsi o haglipot nga siday nga akong ginhimo samtang naglalakaton. Babasahon ko ang tulong nga hagsi para iyo. Ang siyahan nga hagsi ang uluhan, makadto. Haat pagpaunhan, bisan kun mabalod, an aton igkakaasdang malinaw nga dadangatan. Makadto usa nga hagsi, kaagahon, ginpalihan pawa inintarahiti, o ginsaburak hadughan, ininimhiyom og ngisi. Pagpauli, pagpauli, upod imong ngisi, bisan ginmingaw paglakat, imugugma say balon permi. Tulong nga hagsi o haglipot nga siday kinbasa naton para iyo nga tanan dinhini nga bahinan naton programa, siday ha mga huring nga haro.